Dok je pojedincima vođenje ljubavi na javnom mestu izazov, drugima je nužna potreba. Ali u svakom slučaju po zakonu prekršaj. Zbog nemoralnog ponašanja ili radoznalih pogleda prolaznika, ljubavnici sa ulice mogu platiti kaznu do 30.000 dinara ili do 30 dana zatvora. Možda nekome od vas pauza za ručak izgleda baš ovako. A da li ste ikada pomislili da i ovakav obed može koštati mnogo skuplje od obične kifle? Radite, sram vas bilo! I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi. Kad sam s tobom i kad sam sam, da-da-da-dam. Pa ništa, prođem, videla sam već to dosta puta, pa šta bi ja, ništa. Valjda oni ne vide nikog, pa ne vidim ni ja njih. To bi prijavio. Stvarno? Ozbiljno. Što? Zato što to nije mesto tu. Ne znam, verovatno mi prijavila policiji, jer to je jako bezobrazno. Zamislite skidati se go, gledati penis. Šta imam prijaviti? Nek se ljube. Bolje nek da štuku. Seks na javnom mestu jedan je od smrtnih grehova za kućni budžet. A ako njemu prisustvuje i nepozvana publika, kazne su po zakonu masne novčane cifre. U redu je. Nastavi. Obično su to ili novčane kazne ili zatvorske kazne. Novčane kazne do 20 ili 30.000 dinara ili zatvorske kazne do 30 dana zatvora. Zakon o javnom redu i miru štiti prolaznike od svake vrste neprijatnosti i drskog ponašanja. Svaki izlet bilo čije intime pred drugim ljudima iziskuje moralnu, ali i prekršajnu odgovornost. Tu uvek može da se zaključi da su to ti latentni egzibicionisti koji naprosto uživaju da budu posmatrani. Smatra se da blaži oblik su ogledala u spavačoj sobi i da je takođe uvođenje treće osobe. Imaju s kim, imaju kada, ali nemaju gde. To je razlog koji parove nagoni da svoje nagone nesmotreno potiskuju u šumi, na ulici ili u parku. Lokacije su uglavnom zatamljene, odnosno mračne, da tako kažem. Više su pitanjute šume, što Zveborska šuma, Košutnjak, mračni parkinzi, po Novom Beogradu, iza blokova, delovi van grada. To smo svi radili u parku, na klupi, doduše u mraku, da nas niko ne vidi, pa u automobilu, tamo negde opet se sakrijemo da nas niko ne vidi, jer nismo mogli dovoditi to, bar u moje vreme i vreme moje mladosti, u kuću, mali stanovi, konzervativni roditelji. Tata, ja bi ovo radio. I tata bi, sine. Ali i u to konzervativno vreme zabrana je za neke značila isto što i izazov, ili možda čak afrodizijak. Znači, takve stvari se uglavnom rade unutar vozila, dok se leti, u suštini takve stvari rade i van vozila. Znači, pa eksperimentišu što na haubi, što oko vozila i na ostalim stvarima, pogotovo nekad interesantne su po Košutnjaku imate one kućice drvene od nastrešnice, pa i klupe gde se to dešava. Jedna od seksualnih fantazija je voditi ljubav na javnom mestu. Na balkonu, golišavi, pa sve komšije mogu da vide da se to radi na balkonu. Ja lično sam imao takve neke ponude devojaka, naravno nisam to prihvatao, ali sam posle krenuo malo u analizu otkud to, šta je tu uzbudljivo. I kada se vole, ali i kada se mrze, parovi na razne načine mogu uznemiriti svoje posmatrače. U vremenu opšte apatije, krize i besparice, teško da iko pored svojih problema može trpeti i tuđe, bez posledica. Uglavnom takve slučaje prijavljuju građani na taj način što to prijave policija. Policija dalje ide, vrši uviđaj, vidi koliko tu ima elemenata za prekršaj ili često za krivično delo. Ugrožene vrste su mahom preljubnici. Kada su već uhvaćeni na delu, pitanje je da li bi više voleli da im prijavu piše policija ili da ih fotografiše privatni detektiv.
To se ne podrazumeva pod remećenje nečije privatnosti iz prostog razloga što se to dešava na javnom mestu. Remećenje nečije privatnosti može da se desi, znači, unutar objekta gdje u kome živi, stana, kuće i ostalo. Ukoliko se bilo šta dešava na javnom mestu, ne postoji remećenje nečije privatnosti. Da li je jeftinije plaćati kaznu ili hotelsku sobu, procenite sami. U svakom slučaju, malo ko danas veruje da je ljubav i dalje besplatna.